Abanyadini mu itware rya Mbarara umuyobozi gw'irizo babayeteraniro mu Kereziya Nyamitanga okushabira Archbishop Paulo Bacengo abiroho muri sawabo kumara imyaka mingi bo mu biro gw'uguresurwa mu itware nyomuyoboziyo aba barimo abafather n'abasista b'ebigombe bitari mumwe na bumwe aba brother abadikoni abaseminariyo hamwe n'abandi misa yebembero wa Reverend Father Boniface Zabajungu owashomere na Archbishop Bacengo ku Rugomo Primary kandi bakajwara ku mubisaserdoti ahabiri 11 by'ukwezi kwa mushanjo mu kagwaro ku murwenda nshanjo na gumwe Father Boniface yashobora ngo Bacengo kutungo bwa Archbishop akaba bushemerire aha kubaka bayino bwenge bwinji kuruga kare kandi yamusima habonye gise yabire na gisama bicereza Intebe kanisa zo kuzikombera rwa Archbishop Bacenga nizigendo mishwa hari Nyamitanga aho hebidara entebe hamwe n'ebindi biriyone bitebekanisa Archbishop Paulo Kamuza Bacenga naija kuzikwa nyenchakaro mu Kereziya ya Nyamitanga kandi mikoro yo kumshendekereza naija kutandukana ikitambo cya misa aharisha hitano zakasheshe ahabwa TV West inda Aidan Bataringaya.